Syarem ke Real Madrid ha ke Barcelona ha La Liga. Te parlong ngap plan so bhai phi session chang ga channel changa. Tengah kublai sibune ya ki parlok ki baju page ya kenega ya ki video ha ga channel. Mat ki baju kursan nga na por sekpor. Mat kumju ka kublai ya itu ki banang thamai som ha subscribe ya ga channel. Ada pin padep ba pinjo ya ki updates ha ga channel. Tengah sam tai ni khabar. Menin hagane singi Sunday kajing lakai hapdeng ke Barcelona bat ke klub Real Madrid ha La Liga. Tiga Real Madrid kelas aremno menta saisins ya ke klub Barcelona. Menta azan saud ba ke klub Real Madrid kamsim lala ban kerwit ya ke klub Barcelona. Dari ke Barcelona ke Baljob ya ka mentala punsin. Tiang ni jing lekai wala ukilian amape. Ulai lekai pha layok hat-trick ru Andre Peuse kane kam semla wandra yang klub ya ke jingjob. Tiang ni jing lekai uyamal ulong way naik player. Uba kibriu ki menta ban pe yang jing lekai cu. Kiong wala umdai uta player ubab best hak partai ndre menta udai player upa itna tam banpek hag jingil kai haman lagi game te u yamal haba u yatep ya nega gol ha kana jingil kai persa ya Real Madrid usal celebrate ya kana ka way ga jing celebrate hag ba Kylian Mbappe but Cristiano Ronaldo kiju celebrate ha klub Real Madrid. Kane kumba open rem ya kini ki ar lengba kane gajing celebrate ha ba oleh tep kane gol. Namar don ki bong ba kane dei ba open rem ya kini kerang lekai ba muswa jong ka klub Real Madrid. Pat menta ya Kylian Mbappe menta udang don uji celebrate ya kane ga jeng celebrate jong menambah ya tep gol. Andre mentau Yamal celebrate eka kalong ba kuman penrem yaki. Te perlok kuno fidan dong halor kane sepang ke klub Barcelona. Hato kanira saya ke La Liga belong champion ngi ba klub Real Madrid ka persang pa banyak ni ya jingjob hakmat jong ke Barcelona. Andre kamsem nala berkerwit yang klub Barcelona. Yase lada ke klub Barcelona kan job saya kane ke champion La Liga. Menta nomor gol job ya art league champion. Saya kane di perlok kumno video ong. Coba komen, beri sibun.